wetu tukainambere kwa tukirikana kiri mubango wa turinge imena nkatho chimwanya nontu otara kuraitha Meru TV TV raitha tukinambere kwa gitambana wetu irika kunde kathetuni kamu Meru turi arukire bare ya kudama oni mpagiri kwisa sawa nanga ya familia nende sawa ndikomanya turikana kweri turi full house rua tewetikia itenaira kitambo karibu sana anyway turi amwe nkatha ithainya chiongo cherukiri tukiaragire murikia nimbe abetaga ni families wa Kimathi nani bakambita Damaris Kaburo Menyore ni turia tuthina mbere kwa tukiaranagiria na kumurika mara methiritwo makina mbere kwa maikarikaga county ya Meru na Kumurika Mangathetine na mantu mangi kathuma dama muthenya wegoro bunge ya county ya Meru yatindiri mantu ma kuruta governor Kagura Mwangaza Gitini mu mantu methiritwe makiarwe sana county yetu ya Meru na himuswandoro rathie na mbere kukinenkanagirwa ni MCA wanarantere Chemitungu eto Evans mawira karia ora no we majority leader wa county assembly no ya Meru na nyuma ya Governor Gitini kana nyuma ya motion yo kuiwo kinenkanagirwo na rakire bunge kwina mantu kathumba mathingatagira kweli nyuma ya motion yo kuirwa na arora yes bakayokia now 7 days in this 7 days kana tuko mugwanja icho tukethrinya batwi the public tukirita maoni yetu iruriche kwebeberia Her Excellency kana governor tuwe participate kuma wende bakana nantu bakiruta ukuye bwao kumau yageta na mbere within 14 days yakethre yakwa clear nonto ikethre with the senate nayo after 7 days no baya bunge think ile kukabo voto bunge na kana ma MC na ba vote most probably come next week on Wednesday ile ba vote and then yes mantu mairo na senate na wakare na kire ntugino chia ku participate tariki 23 tariki 23 ni okay are you sure apana korega emunde kore 18 okay tiwere 23 we okay awikwa okay menyo menyani we okay we tia wete ya okay rekura kini ya okay anyway ukethero kwina guntu mwanya akurantu bakaina mbere kwa bakiruta gokuye tariki 23 no ntyo kuona ukaina mbere kwa kwina mako 23 nara event ya bwana iti bakewa bena aran ko seminary kumathainya mwankatha mugwanja event central bakewa bena ara Mary Immaculate Gatembe kumatha inya mwankatha mugwanja bado no thimenti bakethero bari Meru Showground na ara gitoro thainya mwankatha mugwanja yes exactly bore bakewa bena ara Soboiga camp chiefs kumatha inya mwankatha mugwanja ke Tigania West bakewa bekirindine social hall matha wa mamo Tigania East bakethwa bae murere DCC ground floor nara murere DCC's hall ground floor othainu thainya mwankatha mugwanja Igembe Central bakethura be nara Machongoro social hall kuma thainya mwankatha mugwanja inu bado Igembe yabona iti bakegwa bari nara Methodist guest house inya mwankatha mugwanja bando yes Igembe yaboeguru neo bakwa be nara Lare social hall thainya mwankatha mwanjenu na inara mwingi ukura kuinambere ko kibumagiria akengo gutigira ati bakwewe bakiruta gwebwao na kinya maukuye yes bukonenie na mantu mama kwena mantu kuona twere tugiago the Tribune of Kenya at Nairobi City Court name okay sawa tuinambere kwa tukirithagiria na lauda tukirikiria tukainambere kwa kana kainambere kwa nkereza muthikiria na murithiria wetu imbio yithiritwe ikiragirwa agaugo getu inambere kwa tukithunga kirengatheti kana tukiruthaithagiria maramari ndeni ya ngatheti rukirirwa imunthi murithiria wa Meru TV na tukithongera ki mangazeti Mr. Faminas okia kuraithiria kana okia kwa ile kaunti ya Meru twithinene tukiara kiama twithinene nontu
guteu kumbikia kwethira we tuge rujo iwe tukathura we the governor utemenya kwethira family eku family enu kuma your brother your sister your cousin kotwika ibo bai mustari ne jombere kotwika mbeca ire nyingi millions of money we bank kire account tio in the name of salary riu ukenda watwika unde mutiganie ndi muimenti ndi mo ndi mukonge kinya muigembe nte corona aki nonto nanga nkiromba muno kaithira ntiara niri ruri ciara rwiku lakini ciari kire ruri tatiumba kugoguda ma nonto rwa kufabiras tutietwo kwetu nenkanira governor ugire mbecha irati gutwika kana mantu mama family nwankinya wewe na antu bakuwe muno ba family nonto bogomba kwogetigia sana bogomba kwogetigia muno kogu but this is not a family matter ti family matters but serikali account yote gatutigira babe no menyo mantu mamunkroki gatutigira babe no menyo bwande twinu tutiomba kunenkanira okuyi bwande twinu haya ngatheti ira twene yorokirwe munde ne ngatheti ya the PD the people daily era nkora yina ngono kithombaga ukiri karatatini kambere karatatiga kambere ketha kora gitariria mantu mwanya mara tukaina mbere kwa tukirikana namo na ndeni ya ngatheti eno uguri bwegoro bwa maguta bwethere tubukina mbere kwigwa bugiukagiria rule bugitagata ruri okeria ruri rwa simba ruri rwa yes bwethere tugiukiria ruri na ara bunge na ara ndi ajumbe bwethere tubakina mbere kwa bakenda machokio ni kinontu kwethiritwe kwina kana ikinontu baba kugura maguta bethiritwe bakina mbere kwigwa bakinyagirwa zaidi ngaratati ni gatuthanthatu tukaina mbere kwigwa tugitirimana na rugono ruru rugono rwanku na rune nkiretu kiongo kinene sana kiringatheti ino ya the PD muraithiria wa Meru TV ni rugono rwa MP to be grilled over land fraud mantu mara ithaka kana minda kwina mantu mama kona minda mama ethu makina mbere kwigwa makendere kurikana bamwe ba ajumbe 30 ni athuganirwa banene baraba ethiritwe bakina mbere kwigwa bagitwa na credit high kengo bakaina mbere kwigwa bakinenkanagira weru guru ya mantu makwendia minda kana portrait cement land as Raila blocked from visiting scene kagita wakara Raila no ethiritwe kina mbere kwigwa kirigirwa ukinya aguntu kurugono watu kaina mbere kwa tukiruthagia kwa ndeni karatatini gatuna ni ndeni ya ngatheti ino ya the PD mantu makoneni na michetho ndio na maleaga ona turatati into muthia ino tukaina mbere kwigwa tukithagiri mantu mama mamichetho na all set of mashujaa day event tariki 20 Ijumaa okay ini na ndio na mantu monde mibango yonde baraba kathunguthia marinda baraba na mibuto baraba gekira manyugi bonde ndio na mantu maimethiritwe makibanga nuna kurikiria nontu bwa nyambura ino chia mashujaa irika inambere kwigwikirwe kana ntu weno nware mantu ma universal health coverage makaina mbere kwigwa makiruguragwa kuringana na minister wa ugima bwa mwiri and the growth ya Kenya na tungi nwe imwe kurugwita wa nakumincha kaina kumika wena kugwe wa mwarimu wenu akubuthomithirie no abo karatati ni gatwiri katasi ne gatwiri ukeja kurura karatazi kau Mr. Faminas ukona kwina mtu mora ithire akionokua ampene keinya iwa igoro nimekwithira akiwatakana na skado kana wambaba kichunche kia mbesa inyingi ma ukarothoma karono kuna njira inkinyaniru ukethira ukiona rono rwawe na karatazi ni okau Faminas kwina rutere rwa Kricho nara kwithirite kukithuranirwa muno mashujande kana kuthuraniri nontu bwo kungwira mashujande gukethira kwina mbura inene muno guntu mwanya
na ukia kuriunga ruterero kana rutero Nairobi County, Mombasa County, Kisumu County, Nyeri County, Kitui County, Wajir County, County ya Meru ntameona au gukethira kwina change of climate kana gukethira kwina guchange kwa riera ntuku yeruari. Kiri mantu mama makoneni na kiricho karibu ngweta karibu ngweta mansi karibu kiri garatatika kana kiri rugonoro wa mantu makoneni na kiricho dama na ati ndiona ntuweno ya mashujade nara nyamburinu kainambira kwikiruthukagira nara ntere cha kiricho na ntuweno nwayo mantu makoneni na ugima bwa mwiri makainambira kwigwa makiaragirwa zaidi baraba kainambira kwigwa baki kana baki rugurwa kana mutaratara uyu kainambira kwigwa kirugurwa gutethia mandagitari baba maturani nwiye baraba mandagitari mama baba tiritagantu maturani na ara gukwirikana ati bakainambira kwigwa bakinenkagirwa mathaga magutungata na kaengo gutigira ati bakonokia antu labda nara ntere kana nara maturani inyamburiri kainambira kwigwa itongorere twi mutongoro wa mugongo mukathe William Samoei Ruto ni na na kinyari gathi gacagwa kainambira kwigwa ari ndeni ya nyambura ino inara wa bankurekete no kwira nkuona ikundi bionthe kuringana na mwandiki munene kuri ministry ya ukariane thiritwo kinambira kwigwa gitariria na kuga ati mantu monthe riaso baraba karinga nkuri baraba kainambira kwa bakithungutha baraba kainambira kwigwa bagikuokana mwanka tukona kiara kinene bonthe abunkuona kana riaso chithiritwo kinambira kwigwa ikirikiria gukaigwa kwina entertainment kana gukenua nini antu ndakura bakathungutha mwanka shondoria itembukange na ingwo tabwanda undi athunguthire mwanka shondoria ciake cia dharuka ka shondoria ni obwitaga ata kaugaria taru na inya shondoria lendesi bathikirite okay karatasi reka tathato senators ibaraethire bakiliunga nara Shakahola kanisa ya Ezekiel okia kienikira tekumekithira ugeta kote awanjiria kurota kuma kia Shakahola kana na mavueni kanisa ya nau kanisa ya Ezekiel seneta baba bathiro bakithina kanisa ni ya Ezekiel Ezekiel kwithira akionekana atari na mangaratania no kudikana na ithirite akirwa maki senate na ithira akieleza mantu yawe na mutaratara na eleza nyaka umoka utonga bwawe no utonga bwawe ibwa ithira bwina shaka kidogo na ithira akieleza mantu na mutaratara ende ibethirite baliongite na kinyawe na inatueka tutuinge na araba kwithirinya bakiwatanira kwanda miti na iyakawe barawatire mbaru Ezekiel nyuma ya kwithira I prove innocent na atina njareke ite kirisha kaola gikuririkana maseneta baba bathia na mbere kwigwa bakiriunga nao wa Ezekiel batari na taarifa na ara nyuma ya Ezekiel kwithirwa akiuga ati we ari tayari kinya kurira kamiti era yithiritwe kimuchunko na mbesha cia kuthina kuraitha mantu mamaende batia ninganya taarifa bathia na mbere kwigwa bakiuma bonga batena kinyama secretary bao bathi kuriunga na kanisa ni eno kaengo kuina mbere kwigwa bakiraithagiria mantu bora methiritwe makarakari karatati-ini gatuna ndeni ya ngathiti ino ni arankuona ajumbe ibamo baraba kainambere kwa wechoke biuria eguru ya wenyange bora bwethiritwe bukiruthika na ara mavoko MP Patrick Makuu no mwe wabara abakainambere kana ora bethiritwe bakinambere kwigwa abagitwa na ara credits ya headquarters na ara ethiritwe bakinambere kwigwa akiringithanwa na mantu makwendia East Africa Portland Cement Company na ara ethiritwe kinambere kwigwa akendia muno na igukurukira EAPCC land nara kana untubura bwethiritwe bugitema miji kithumba ithinambere kwigwa kinyangagirwa nyomba ciao na nakura kubethiritwe bakinambere kwigwa abaikaraga kagitani waku bangi bathatu ibetetwe areo former deputy county commissioner na 6 senior police officers
20 other individuals kana bangi 20 bara bethiritwe bakinambere kwa bakiendekana gucokia bioria bia nata na iki baadhi ya nambere kwa bakiendekera kake mwingi na private investors kana bainambere kwa bakiendekera kake mwingi na mwonjoriria wa kiumbe urethiritwe kinambere kwigua kiumagaruka aga nthiguruni na kugia na billions cia mbeca. DCI kana chunkuni bwa DCI buthiritwe bukionaniria ati uchunkuni buthiritwe bukithirwa said they unlaunched investigations because the matter involves a significant person losses for innocent victims of flood kulingana na DCI buthiritwe bukiuga ati buthiritwe bakiambiria uchunkuni kengo bethirwa bakimenyaga imbi yoyongwa yethiritwe ikithina mbere kwigwa kionekana karatatini wakana wakon kuona kende kethiritwe kinambere kwigwa kirekeria marietu na kinyambicha chebara bethiritwe bakinambere kwigwa bakiendekana wanted kana bara bethiritwe bakiendekana kurekana thirikari ni thiritwe kirekeria mbicha 35 chia magaindi bara bethiritwe bakithuganirwa kwigwa abari nyuma ya mbithuko ya Naralamu na General Bonny Ecliffe in the recent times kana ntuguchia ruarua kuringana na Interior Cabinet Secretary Kithure Mwanora wa Kindiki muthenya wa goro athie na mbere kwigwa akithekeria kana akiuga ati the numerous plot by Al-Shabaab and its network have been uncovered and neutralized ahead of time. Thiritwe kiuga ati ibethiritwe bakiaraga ni mitego kana mibango ira yethiritwe banganitwe ni magaindi mara ma Al-Shabaab na kwithiritwe bakiga neutral kana mantu mai karabwa makobatra kwa makari mbithuko mbingira chithia na mbere kwa kiumagira dama na ira chitha wikarekana arante Chelamu County na Boni chithiritwe kina mbere kwigwa ikionekana nonto bwa kwaga kana nonto bwa kwigwa kwina uthara ndeni ya mantu mama mokalia na ara kuringana na waziri yathiritwe kina mbere kwigwa gitaria na kugende ukaria ukaina mbere kwa bukinenkagirwa gipaumbele kiri ntereta ino karatatini gatutano karatazine gatutano ango kuwatakia gutega kauka tuna gatutano ukethira ruono rwa aindi bailende bara baithire bakiura officers ba borithi 15 bethirite by suspect banene kwirikana ibo baumbikia kumenya kauriro ka aindi bara ukia guthoma rono rukiriritie ukethira ukiona umwenu ethire akioywa ikameras akiba kidnap baitana ngari yao na kumau amenyekenere na rabaetire so officers baba 15 ukiendelea na rono rondene ukethira ukiona boraba ithirite baki phase hard time kana baki ithira untu bobomu ukonia kura kwa aindiba abaile ukia kwa ile karatasi ni ukaurenge ukona tere mwanya nara kwina climate change kana kwina kuchinche kwa climate na gukethira gukirikana ukethira kwina mbura inene na baraba kethira baino bakethira imera ibikonekania bikethira bikinyanga bibinge muno na baraba akite akwina miuro kana akwina mera na baraba akite kuntu kura kwithira gukiunukira roi bakerwa baithire bakima thama daktari bakiuban karatasi ni okaunabo Governor wa Nara Kisumu etawa Professor Anyang' Nyong'o ethiritwe kinambere kwigwa kiromba thirikari gutigira ati tirengatia madaktari mara Nara Cuba kana etiathiria contract cia madaktari makuma Nara Cuba kumania na wati bora bwethiritwe bando bwete nthuru kuringana na Nyong'o ethiritwe agitariri na kuga ati kagita kega gakuthiria contract ya mandagitari baba kwa guba kubatra kwa bakionga ongagirwa kagita kengo kuthina mbere kwigwa bagitungatagira mwingi wa Kenya
Karatathi-inĩ gatũ thandatu ndio na ajumbe task IPRA to explain fuel price spike ya ajumbe bethiritwe bakinambere kwa bakenda ende IPRA ethinambere kwegwekerezagira ikinontu maguta methiritwe makinambere kwegwa makionekana awantu riore kiuma imetirie ajumbe bethiritwe bakinambere kwegwa bagiukirie tuyotona bakenda ende mantu mama kwinambere kwegwa makerezagirwa ontu bara bethiritwe bukinambere kwegwa bukionekana kwenyerie mwingi kuringana na ajumbe baba members of the National Assembly Public Investigates Committee on Commercial Affairs and Energy Petroleum Regulatory IPRA, Managing Director Daniel Kipto, to task over the increase of fuel product. Yes. Kwina ababe thiritu bakinambere kwa bakinenkero jukumu ino ya kuraithiria na guchunkuna gitumikire na batongoreretu mukarigiti wao David Psogi Pokot South kana ujumanara Pokot South ajumbe baba bethiritwe bakinambere kwegwendi bakienda kumenya ikinonto maguri ma methiritwe makinambere kwegwa magitegia gwitia Kipto nethiritwe akibumiria mbere ya kamiti ino na kengo kwegwa agichokia kana kichokia biuria bia bethiritwe bikimurumira nara ende ethiritwe kinambere kwegwa agitariria thinire chithiritwe kinambere kwegitema maguta mama megwa makionekana wetia over the weekend kana kiumiani weekend IPRA nethia nambere kwegwa gitumiria maguri maimbia mamaguta ara ende rita ya petroli yonekanie gite na chiringi 5 diesel gite na chiringi 4 kathanta 8 na maguta mara namo mata magite na chiringi 2 kathanta 5 utobora bwethiritwe bukinambere kwegwa bugitigira maguta ende magetia na average chiringi 217 kathanta 6 walira mbi petroli niyo na average maitano kathanta 4 na mumaramata 400 mainya kathanta 6 kuringana na Psogi uyu mujumbe wa Antelino nethiritwe kenda kumenya muno ikinontu witewo kwethiritwe kinambere kwegukitagia wakira kagita gutieka gita nontu maguta mametaugia tariki 14 gutieka gita mai gakinya gutwika makwenda mamo na wite kuthiri nara wethiritwe bakinambere kwe bakithetagira irugono rura ayama bado wethiritwe kiandikirwa murithiri wa Meru TV wona wegure ngatheti ino labda ukainambere kwegwa ukiraithagiria karatathi-inĩ okau ikuo kona rono rwa arito bara bakunyamara ende nara Kerio Valley nyuma ya magaindi bara bathirite bakithukira guntu kura na gutia antu 10 kuruki 10 bauragi batete mioyo yao ende rira arito bairigite ukarira kigerio igerio binene kana kigerio kia mwaka jo ibathirite baina ogwa bunene na kinya achiari bakethira baina ogwa bunene nara arito kuringana na rono ruru ria ibakuofia uturo bwao na cabinet secretary Kithure Kindiki na thaithiria akibashwira ukaria bokwana na ibuntu kona karatathi-inĩ kau kangi kamwanja kwina magaindi bara 35 na gukerekana mtu onthora ona mbisha ukaura ngazeti ekwirwa ri muraithirio kona magaindi bau ukia kona umwe wo ukaripoti ukurukira namba iria 0800-722-203 kana uka SMS 999 ukethira ukiona kaewa uteo kanjara intheri ukethira ukitunukiwa karatathi ka no kona Mr. Faminas kuwaitikia batu lende stote manto amaingi utina mtu murume utina mwale kuona utimwe kuru karatathi wapia lakini ekuru bethawa nuibo barugaga bwa bakigo kamata michinka ekuru bego bakiruga na arora ekuru bathia na mbere kwegwa bakibarete aruhiro kunywa kerugo tigera shughuli chiko thinambere
kombe ke kuruka babakana ke bakarega anyway tutiomba ku karatati ya tunana ndani ya ngatheti ino tukiuma ure tukirikarika iria tikone aka kwi mumiru akwa piantwa utina rito rya mumiru rito rya mumiru ndona kiria ngutega ende nya tugeta mbere at least Medians we are safe bwega sana karatati ya tunana ndena mantu makona settlement talks collapse in Facebook dances case irugono rwaru ithiritori yaro mantu mama koneni na Facebook dances lakini bado karatati ni wakana wonkuona rugono rwa Turkana bakainambere kwe bakiriaga mbechire chithiritu kinambere kwe weekend kibatarwa kuriwa kiri Uganda na kuona Turkana county ye tayari kwe wende compensate mbechire ko ikwendwa ni Uganda authorities bara ni nuntubwa batano bara bathie nambere kwe bakiura wa mwanka wa ngirichiri na 20 governor Jeremia Lomorukai na thiritu agitarire ndeto ino wowe kana ino I party ya kwenda this is the part of demands made by President Yoweri Museveni in an executive order released in May this year, giving conditions for the release of Turkana others jailed in Uganda and lifting a ban of Turkana pastoralism to graze the livestock in the county. Kureka kurea untububu kana kurea antu batano baba thie nambere kwa Uganda baba oragirwe ubuntu kuririkana kwina antu batukana baingiritwe na arante groni ya Uganda barani arithi kuringana mutongore wa nthiguru ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni thie nambere kwa kinenkanagira conditions kana butale bumwe mantu makuthinga tamwabo kwenda aidha bure kurea antu baba batano bahoragire na kwenu na titutuge tutire keria arithi batu ingirite nchera chewetu na gutuike tukuregana buru na arithi kwegua bakia kurethia na wetu na muno nkurukitu inambere kwa tukiban antu bakuma labda Kenya kana inya na Turkana eno kwegua bakia nthiguru nino Uganda kwa gwike gitumi bethere tubagitara kuria kana compensate antu batano baba bathie nambere kwegua bakiuragirwa na guntu kwao aya na karatini gakenda ibaugite bakethira baki bachokeria baki bare yakenda baitikirwo gutonya ku aya karatazi ni gakenda ruono rwa rwikuru nene imundava ndi achitiria ugatire akenya diaspora Kenyans kana Kenya baraba karaku nara nthiguru ciome bakethira baitiritwo na dignity kana bakethira bakiewa ishima rira ribatire bagatiritwo na ishima rira ribatire niara baraithirire bagi exchange kana baichinchania barua cheki office prime cabinet secretary of Foreign and Diaspora Affairs Musalia Mudavadi and tourism counterpart Afen Mutua igoro baraithire bagi exchange these official documents nara Kenya Railway Headquarters Nairobi ntuko yegoro Nairobi baraithire bakiuga akenya bau bakethira bagitirito bwega kwena mtu mwethirite agiapia koti igoro mu biashara umunene ni arakuatikana na mbesha cia 400 million 400 million na rono rwawe na ruo rwi karatazi ne Kundraf Mwangi ntuko yegoro na raithire akironga mwa gituone kana kotini no ntubwa kwirikana aina mbesha tia wamba 100 milioni yana milioni 100 wa akenya karata dini waka bado no nkuona athugani rumugwanja alio mujumbe
bethiritwe bakina mbere kwigua bakiwa tuna center of the 1 billion fake gold deal deal ya ira ya chiringi bilioni 1 ya ngurundi cia mubwanano gold deal wa yesterday release bathi nambere kwigua bakira kagirwa na 1 million board yani ri barekero na board ya milioni 1 kuringana yake kuringana na mugambithani munene wa milimani etwa Lucas Onyina ethiritwe kirekeria mugwanja baba kana ethiritwe kirekeria mugwanja baba na arende Cameroonian Nelson Fruche and Liberian Northern Johnson Constable Fastona Akula wa Wanyi, Alice Kavata, Ian Wekesa Milongo na Duncan Muchai ndicho oyo timu Meru Duncan Muchai ndicho imu mudwa nyoba ndicho lakini Muchai dicho Muchai ni mudwa nyumba Muchai dicho ni mudwa nyoba after several charges leveled against them by prosecution by the number I declined to grant the request to have the accused released on both terms 20,100 since the circumstances of the case have been charged and the offenses facing them are serious. Yeah, I think imbechira bare kagero na chio cash bail mantu we mama tarere tu ana njire ndaya muretheria kainambere kwego tu keguragira ngatheti no kerithiria mantu mamonde nontu mantu mara ya karatati gaka 10 ni mbicha katun dama aranko na barabendete michezo tu bomba kwego baitomea bicha cha katun mtu atauragira bora kwenda ndio na Russia area gaogo kariretwe star baba mikarirete ndio na star bakiwa next Germany, Brazil, England and France in that order na mubira na ogereto agao ndio na Russia ekariretwe monkaro rimero umanja rwatongana ndemere karatati ga tugana karatati ya kumne kana kamwe ni woni bwa andiki ibuburi aga rikana woni bwa wandiki go weraithagiria wengo muretheria nontu woni bura bwethirite gukirutwe umuntu wana gukenda kuruta bwa kubo bwandikwa kagomba kwegwa ukirutaga woni bwa karatati ni 12 akiba ute kuthuru tukinyore kunontu nakuo woni bura bwa buthia na mbere kwegwa ukirutwa labda krimantu bwa makarakarita buburi aga go and how to jungle with gender justice in 21st century yani tu woni tu yani opinion mtu bwa wa kuandika karatati ya 12 ni mantu ma business nkona mare ya mantu ma advert ka raithira ndatu ino na karatati ya 13 karatasi kau kwina ya kutugana ga 10 na o tekumina ga 10 kama kaurira okay ga 10 kama no kona rajua kali sector kana antu barabara tango icha jua kali ende batithira bati itax nyuma bakethira bando bake ibonge likinyabo uiti bogoti na karatasi ne okau no kona kuinyangia antware kiwendo muno twana etokuma miaka 15 kuinama 18 kuinama ibethirite bakinyangwa kiwendo na njira enene sana karatasi ni okau no kona urethi bwangere ngondu urethi bong no cheta ngondu ichira sia ngondu cha murungu karatasi no kona pura bwena oguni na ngondu urethi bo ngondu ukia kuthoma karonoka butikuonekana bwena thina nene okay butikuthira bwena we custom no guchirethia nontu ire ya anything aya twetekire karatati ya 13 na nkona business hub mantu wema ma biashara KRA nethirite kyo ya chiringi billion ithatu kathantenya akuma kiri agitithia ugoti inara kuona na bwagitithia ugoti bethirite wakina mbere kwigua wakirara mikamo no bontu kuringana KRA nethirite kina mbere kwigua ekiumbana kiri kuoya ugoti bwa billion ithatu kathantenya billion in revenue through a tax amnesty program just over a month
month after it launched on September 1st, 2023. Yani watu bobe athirite bakiumba kubuoya Antonia mweri umwe kumaya muima mutatu kuthinambere kwigua okironchwa mweri mukuruku. Kuringana na mbere chithiri tukinambere kwikire kagirwa muthenya wa goro chithiri tukionaniria ati average ya chiringi 72.3 million providing a grips into the programs encouraging tax compliance ya bethe tubakinambere kwigua bakitheranagia mugana wa mbeca ino yes na nontu bora kwethere tubakinambere kwigua ende bugichangira abantu anene kuonekana ati kombeka ukaigua nduchi yete mantu makeo makeagira nontu nthiguru ne ambirite kuonekana igi stabilize Karatatini bado wagaye 13 na kuona government taps Huawei new digital transformation drive Serikali nethiritwe President William Ruto presented over the signing of memorandum of understanding between the Kenya government na Huawei in Beijing, China. Kenya nethiritwe kinambere kwigwa China niria kana gikira kirore ngwataniro yago na Huawei na arandhiguruni ya China kengo gutigira ati mantu makoneni na ki indi kana technology makuthinambere kwigwa magikagero bantu ana mununguruki gutigira ati mantu ma mitandao ni bwana mantu ma kithaino mantu ma ndindito ndindito mantu ndindito makoinambere kwigwa makikagero tegurone ya Kenya na ukia gutega karatazi na ukauro no ruru itete na mbere karatazi na 13 nontu aikurikia kuzaina memorandum eu ndethere kwina thimu nyingi muno cia kampuni kinya ya Huawei ichithirite chigitonya ira iko digitalize mantu kana chikira mantu ki digital na thomba kathira bakithoma kiricho na ukia kwa ilia karatazi na 13 kwina rono rona njira endaja ara kwithirite omuntu thaie ndinya yoyoku families na batere kwithira akimenya at least kwa access thimu iche kwegera kana computer ibaraithere baki itikiro gutonyi intobi pere buruni arete gusaino nonto intobi binge muno ibiethera biena asara biatonya bimo bigatonya kinya kiutatina watho na aretikirio omisign kenda kwethira kwina mantu jamega yetete na mbere urine na bitonyete na njira legally na kana njira ire batire arimi ba mayani na arimi arimbama mayani ndi bagukukena nonto fertilizer chio ichikinyete enterene cha Mombasa bakaithira bakinenkerwa anytime ichira kinyere ntuku ya igoro okay bierio bierekene biei muno last year bierekene bieiro muno na mwanka yende kwina mikakati emeru yeki kwithira bagikaria bierio na wakikisha bierio bya mwaka jo ite kwithira bieta atia bikiyo bura binge biairwe ibwega gatwethira tukiumaruka kidogo dama twikuye karuo kiasi tu alafu kengo twinambere kwa twichokagira na kwego tukithirikagiria marama yakiretwenya ndeni ya ngatheti rukirirwa imundiririkana gukune kwa Meru TV na ibwega nontu wa kuendelea guturaithia. Nyonto bwabata kubamenya na kumenya jamani jarebaga na kugecha kiri mugongo na bure hapo abatikire bagwete ndea itachemuka ile maneno utasikia ni kubwa nikiri mubango jwa rumuri extra tukushondesha juma kwa mbele gaidire shogoro mwanka daidhato ogwatete na faminas wakimadhi rumuri extra gachoba murike na choba menye.
Karaja kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurĩrĩmbĩ rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketie na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari jakoguna mokojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gokuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendie na biashara gukorokera namba hiji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Tigania Technical and Vocational College ne tongerete kiri moritani jamote ya mwanya. Netoritanaga courses chia ICT, Business and Finance, Building and Civil Engineering, Agriculture, Hospitality and Cosmetology, Electrical and Electronics Engineering, Mechanical Engineering na ingi kadhomba. Chiandikithia na ndikire intake ya September ya itete nambere. Nditagwa Wilfred Kimathi Okamunde, Principal Tigania Technical and Vocational College. Application September intake ni ciendelete na itukuria arito ba apply mbele ya tariki 21 muri joina na mwaka juju. You are welcome. Kumenya manto nkoroki toringire thimu gukurukira 0745 911 518. Email ni tiganiaeasttvc@gmail.com na website ni tiganiaeasttechnical.ac.ke. Tigania East Technical and Vocational College, technical skills and innovation for self-reliance and sustainability. Ndene ya muturire ikwethagira kuri na nkathi mwanya ya wanene gukura na nginya gwaka muci biretaga ndwanja. Bwambere man ni communication breakdown. Okay. Bamwe baugaga kaba gukethania, bangi bakauga kaba kuringana itheru na tutugaga gatukugambania. Idanto ba confusana wendo ibyo binge usingana turula. Ara withagira ugicoga kinda nkoro yaku na njire kurijanira na kunyunyanira amwe mwenka bukamenya na buru. Kwera ngororia gutio mtogora mto adoirete nikyo muchungu gaga before I met my wife and kissed many frogs. Gwatarira na undi ndene ya mubango juangambanio ntuko chombe che Jumatano kwambiria tha 1:30 mwenka tha 2 wathokirira amu mwathokirira ne urekiawe Okay akwenda kuntu kaangaratania muntu imbeane okutuga atumba okuretera ndotera nilipe ngwe ndobo wa okaurana aki engwa rikana utegwikiangare road test utiambite kumigura.
Niontu bwabata kubamenya na kumenya jamanene jarebaga na kugecha kiri mugongo na burea bwabatikire bagwete ndea Itachemuka ile maneno utasikia ni kubwa. Nikiri mubango jwa Rumuri Extra nchukushon this ya Juma kwa mbira thaidirisho goro mwanka thaithato ugwatete na Faminas wa Kimathi. Rumuri Extra gachoba murike na choba menye. Karaja kuri na mambura twamenyaga twaigua Meru kana Rugoji na twona rurĩrĩmbĩ rwa Ntogo. Ende bibionde ni bireketie na kuthingithuka na gukorwo ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ne jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura ja morano, rachio, madhiko, mambura ja kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana marija kuguna mukojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gokuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendie na biashara gukurokera namba hiji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Tigania Technical and Vocational College ne tongerete kiri moritani jamote ya mwanya letoritanaga courses chia ICT, Business and Finance, Building and Civil Engineering, Agriculture, Hospitality and Cosmetology, Electrical and Electronics Engineering, Mechanical Engineering na ingi kathomba. Chiandikithia na ndikire intake ya September ya itete na mbere. Nditagwa Wilfred Kimathi Okamunde, Principal Tigania Technical and Vocational College. Application September ni ciendelete na itukuria arito ba apply mbele ya tariki 21 muri jena na mwaka juju. You are welcome. Kumenya manto nkuruki turingire thimu gukurukira 0745 911 518. Email ni tiganiaeasttvc@gmail.com na website ni tiganiaeasttechnical.ac.ke. Tigania East Technical and Vocational College, technical skills and innovation for self-reliance and sustainability. Ndene ya muturire ikwethagira kuri na nkathi mwanya ya wanene gukora na nginya gwaka muci bietaga ndwanja. Bwambere man ni communication breakdown. Okay. Bamwe baugaga kabagukethania, bangi bakauga kabakuringana itheru na tutugaga gatukugambania. Bidanto ba confusana wendo ibyo binge usingana turula. Ara withagira ugicoga kinda nkoro yaku na njire kurijanira na kunyunyanira amwe mwenka mukamenya na buru. Kwera ngororia gutio mtogora mto adorete nikyo muchunku gaga before I met my wife and kissed many frogs. Gwatarira na undi ndene ya mubango juangambanio ntuko chombe che Jumatano kwambiria thaa 1:30 mwenka thaa 2 wathokirira amu mwathokirira ne urekiawe Okay akwenda kuntu ukaangaratania muntu imbeane ukutuga atumba okuretera Mbotera ni ngwe ndobo wa ukaurana engwa rikana utegwikia ngare road test utiambite kumigura. tugacokia ngatho no tubakuthirwo ina batu tugucokera ringi muraithire kana mutegeri wa Meru TV ara ntukwirwa ari takawithira twithira tukiariria mantu ja ugima bwa mwiri Faminas muthuri wa Kimathi
Ochunkoni buriuga murimo yo kanza. Murimo wa nyimba Murimo wa nyimba. Iyo tongoretie county ya Meru. County ya Meru niyo itongoretie. Tamenya kuringana na maoni jaku urone maybe most probably ithirike itumike mantu ja. I think mirire mithuku, you know. Tiende ndagitari. Tiende ndagitari, but I think kila kimwe gichangira muno mantu mama ni mirire mithuku labda na gutuika tukwenda kurutha exercise. Exercise tutikwenda kurutha tikana urutha exercise ntiumakia we exercise no imithemba mingi muno bunko karuta ruya kinya exercise mithemba mingi muno example kubatara kurutha exercise no twita gym kaingi mtu abuthagia exercise rirari uchikwa tere onthe ira uchikwa but kuringana na thomi bara bathomete mantu ya dawa bauga obatire kubwithia exercise every morning wokira faminas every morning orokere gwatuika iwi morning glory eku okera ukamatuka no matuke at least no tinya kilomita imwe bachi kana ukabuthiria ino tuonaga antu bara bakuru bakiencourage muno kwego bakithia mazoezi muno ukire uru muno babagurene ukewe you know mazoezi mo marukire te muno bara bagurene alemenya babagurene go batakiomba kuia ndwire nacha kuia okay lakini we if you know you know lakini mama natemara ndo birende kwa mazoezi okay kwa kwenda mazoezi igotemaga at least kuingaingatia ukuru na kuingaingatia mirimo you know Riroko kubwithia mazoezi ya kila aina bora mazoezi urethira guku matuka urethira guku bwithiria unyumba gwaku na mazoezi ndona ukiri murimo wa cancer ya nyimba mweri wa breast cancer awareness ndona kunenkanire tomantu kithuma mana ataramu makoneni na kwimenyera kirimantu manyonto ira wona nyonto yaku takaribu boya kubatira kweka liu kalinga riboti na ki daktari you know wona nipo irethongirite ndeni nipo yatuika irethongirite ndeni wantu yumira ugatigira no kulinga riboti okay mbire ngindonire kiro tiankuraithire by the way kuinyainya ukaikwa kwina gantu gakuimba ku kana kwina gantu gaiku katika kawaida rokire wokira ladies to ladies tamenya nonto akumenya mantu ya lakini gwetigaga kuthoma okethira okichinyenya wengwa nonto kantu karaga kaimba kanjiriria kanini okay wiko wina kamwimbo kanini kana wina kantu katika kawaida kiri breast yaku no batire kwithira ukiripota na kinya tu men ukethira bando ukibwithia u yes waikwa kwina kamwimbo kana kwina kantu katika kawaida kari sehemu ciaku ugeta kiri daktari na njira empwe bura kumbikika ukiakuwa ayo tebure anawe kwiringika imbite na karaimboka kinya ndona ukiro wentiena kuma Mangathetine lakini nkiro kinya kuinyainya like baba bali na family watuika no kunenkanira kanya you know kainyainya wawe ntia menata lakini mtuika ne kuinyainywa kengotira ati yesawa that one goes to couples kire couples no tukadhi kuinyani mwaro itha na ugetwirwe mitamboni twethirari baitha twinye kathaikwa okaringwa nchuguma ya kiongo memori yure anyway imantu makona ibwaga tukainambere kwa tukipenyagira murithiri wa Meru TV nuntu kagita konde tugaga ugima bwaku bwa mwiri no tonga bwaku na ibwaga tukainambere kwa tukimenyagira so muno bila tukuria tukatigiri tukumenya tukuraitha bwega into biena maguta maingi sana kwa nuntu thio kethira ukethira muntu arugite
arugite tuirio tunini Kidogo. lakini ekirite maguta ongeta buchiri ugambikira kwina maguta maguta ukethira yes na kinya mirugire yetu ndingi ne mataga ukethira utikuruginya irio bibia bwega ukethira you know mantu mabatiri kwina mbere kwa makirithagirwo bwega kinya utheru na kinya fast foods people should avoid fast foods kana irio bira gwatuika we families na watura ni uthobo mami atura ni uthobo miluitu gwatuika wo utekoroikanu na wekira kamongi gwaku riko ukamatukaira guterine ukagwarete nguku gwita egwitire kionine unundu ina mbeca maybe ukaua mbongera kinya kintu yani gwatuika muturire yoku ikure ya irio bira waithira biere ndende bibwithetwe fast foods ira most of them itithira tina preservatives ingithira tina different kind of chemicals na oboro kuendelea kurinto bira bibierende utekoro menye imbi bingi ikebingi royo no byo kare temibe lakini ro karua goku faminas ukamia to green na kithani daktari unge atwira thani ubatire kwitha wina vegetables kwa wingi reu karoteria ukethira kwina fruits nacho starch ekethira area wau na protein ekethira ni muno atuika kwa nyama iko wingi rechirone kandere koneka yes ato green te muno by the green ni batara muno kiri kuthema uthiubwario kana ku digest food utuika yesa sawa irio bia wale utuika mbikuthia na mpwempwe kwa une tethagiria zaidi obatire kunyorwerwa ngirasi na ontuko nyanya kuyoranywa nkanywa ndauma mitamboni uraithere batire kunya ngirasi nyanya wantugo wetiko makaniri mtu nwanyu chionde at once ari murume angati nyanya borake irengera chinyanya ri menyage nyanya ni nyanya are nkwenko na ndetera ngukwiragira otebatere kunywa chionde at a time nontu naku okay wombanywa lakini ubatire kunywa after 1 hour after 2 hours nya after 30 minutes ukaringa girasi na ingi mtu mwambire unyarwira ukona kinyorwe ndamukia kona unini kunyorwe imba yetu yani tinyaro ye ata yetu nenu erango kwiraga ndona ikirwa mantu mara ari bakobatira kuba bakimenyaga mantu makoneni na nyonto chiago okira wati waya pink to create awareness ni mwikire ura kubatira wigwo gekagiro mweri uyo nonti mweri wa murimo wa breast cancer awareness kwira itha u twira kwira itha wengu ke kawe na kamuimba kana mtu kwa kuraita buliogo self breast examination kwina mammogram if you haven't had one before kudaitha I think na chibitari kana gwita guchekwa check up ira wita atira simu ithire wa yetu no bra do you date hours daily Otibatiri wekira madayana no batire kuthiri yote na bra ava no bra yani utigakuruki mathaa 8 wina mbura in a day batire wekira less than madayana kwatuika kithira wekire mbura rukire okinya nyumba 6 kuona uantira rotheri no ararire niyo no ararire shandoria no ethete niyo haya never sleep with bra tiko batero tikamame na bra na tigekire tight bra kinyothiete kinya thaino ria tibatikwa wene wawe otibatikwa wena tight bra ena weto bra chondoria me akwento bomba ko batakwero tigekire chondoria ugwitia ti kengo kwa avoid mirimo teno ya cancer bometa chondoria kwenu sindiria never drink what bottled water that have been in car and gotten heated
ikire kuru hari utikanyuru ruwatete monki rwinkarini like rwatu nkarini rwachuba au mpinya wera kini otonto rwawata mwanki rwatwika yenda wata mukamurutira rwinkarini na tiende nkapuithe na imbetete safari na mbembi ngokinyanto kutina a friend as in avoid no batiriwe kwa avoid at least uka avoid aya na mbeti nteme tho mano ntore ite ombera kwega at make the breast available for men to suck men ora baba bara labda bena ntubago no comment by encouraging them ngambi appreciate it when ngambi and enjoy the ngambi they will make the breast available for babu baire tuagu to ngambi by encouraging them to ngambi appreciate it when they ngambi and enjoy the ngambi okukira tekone akatukwaga nthoni atubaritana okay we muntu muka especially ukethira no ntu yaya umaira muno antu barabaguri na baurene and girlfriends in fact teko encourage lakini kieka post munyanyoku na batere kwithira age wonka nyonto ku at least maitayanana ontuku makali mono igotoma eu niyo yetawa massage ya okay massage ya nyonto okay na ukethira ukebwitha kiuka na at least 4 times in a day okay ukethira ukemubwitha eri uno mutethia maso sira cha nyonto kwithira kirekanire na uteka ntuga kageni kaumbikia kwithira ga stick kire chio okay enun iwo ganyu nti kumenyaga ndetoino if you can't avoid we should reduce our intake of canned food irio biabi kunekanie biuto kuitokethira na tukagura nini reduce your intake of fatty foods irio biabi na maguta maingi yes have enough rest and relaxation nyama indie kuweka relax have fun and enjoy life kwa fun na kwa enjoy life kukaringana njirere kukaisia mwira mutege okay reduce stress as much as we can okay hapo na jaribu hapo everybody report can to the hospital the slightest change we notice in our breast and other part of our body for prompt when we want to katiko dibwega ani tu make sure ukuraithwa na kengona mamanto makaina mbere kwigwa maikarabwega ke mitaratara yonde twe waka kuguo kona boy kuinya alimenti mwali niyo tureragiria breast na ntina nyonto in case okay akwithira no kurene kana leo kaurana number 8 wonkana tira ugabo undo wa number 8 iwe wa ugabo ngonka mwana mtu akalia kiga gwenthiurura hakikisha ukoyoria uge popo number 8 kire mtoku na te mtu ngeno nduke agwita kire for example kire meni baraba tegerete haraka na bara okay akwira ugwita ukiuga itwerero indamana faminas tuonkane na tulionkawa anyway imantoma kaimakone na ugima muraithire kwa Meru TV katwidambere kwa tukimenyagiro of course ondo tuga ugima bwaku nutonga bwaku ngwetigera twetigire agu rukirirwe mundi muraithire wa Meru TV tutie na bonge twatiga kwidambere kwa twikwendaga ntuembe ni ukawithire bambitaga ni family zo kimathi pakapita Damaris Kaburo Minyori ikara njarani cia mwathani hito chamanite mubangone jwa the wave ukethira ugita kuraja